Юг патруль курумун офицери Иван Жечков хаберледи, ани күндүз транспортта шавк лазым тутушу болсун. О себеплен ани ота iyi көрүнсүн yolda башка водительлере хем яян кезен инсаннара. С 1 ноября у нас в основном начинаются погодные условия. Касым айындан хава башлары бозулма, дышарда думан, ямурлар, аяз. Онуштан водительлер лазым пек iyi көрүнсүнөр yolda булунаркан. Максимально быть видны на дороге. Ер водитель тутуштурмайыжык күндүз шавкы машинада Касым айын биринен Юг патруль инспекторатын узманнарын бар хаклары жазауына yazsınар. 750 лейден 1,5 лея кадар. Хемта 3 штраф нумарасы версинер. Bundan каря думанда lazım масуз думана каршы фаралары да куланма. Ер онар машинада варсайды. Таныштырды офицер башка да куралларлын. Водительлер текерликлерине кыш резинасын lazım olacak giydirsinler. Ama bunu açan karayacak lazım olacak yapsınlar. Yer yaz резинасында kış vakıdı gezecekler. O zaman var nasıl 600 liraya kadar hem 3 штраф numarası ceza gibi kabul etsinler. Автономиян водительлері lazımlı kuralların bakılması için akıllarında tutarlar hem onları kullanırlar. В связи с туманами, в связи Duman beterine prost yolda görünür, onuştan lazım maşinada şafkları tuşturma hem ta rezinayı değiştirme. в связи с нашими дорогами меняем зимнюю резину. Tekerlekleri değiştirme lazım. Bende türlü sezonlu şınalar koyulu. Korunma kuralların bakılması paylaşır uzmanlar lazım ki yol razgelmelerin sayısını havanın bozulmasından bağlı iyi siltme.